E manatua pea le whaeaea le sunga Amata Max Taunganga. Ia Samoa e alai longa pii na lauiloa ai lona suafa pii o sivafi. Na ta ua lona tausonga e la talata iai o le tinao sivafi o le tua fine la itite o se montafa pasene o apia. Na maliu sivafi le mautanga ngase o le tupua tamsese me o le imatotua i le aso tofi aso sfulu o no yu lai o le vai aso taluai, peitai. E maliu nei i le maita ua lona ainga. Ua o se tangata wa avatu atoa lona taimi i le atua. Sa ave o se tōtino le anga tuspa ia, a le rima i tau fusi. O lo wha mawina fo i taimi o lona toe taliu mai i Samoa, ma avatu lona sao i le polkalame mo returnees. Po o tangata toe taliu mai i Samoa, ona o mafu anga wanga wa ai, ona ava ese mai se atunu usano fuai. Peitai, o lea tamali i lau i loa Samoa, sivafi, i le vaitau o le sawa o lea, e mai o whaasalaunga a le TV a Amerika Samoa, le KVCK TV, a o le Iaisa TV a Samoa. Vaitau whaaiu i unga o lea wheva se lau fitus fulu, lea wheva se lau valu se fulu. Sa tele ina tumu ai maotau a inga ia fiafio a sa. E mata pi i ngā Samoa la wiloa i nā vaitaimi, e iai si vafi ma le auso le awanoai. O vaitau fo i nao le la wiloa le tamao se yuli The Rock o Pida Maivia. Peta i le mawha talanoanga ma si vafi i tau sanga putua nai, sa ia talanoai leo langa na ia maua, a o aveai matangata pi. Sa tele ana tupe, sa whealwa i ta avale o so se tu ai ngai manao ai, sa nofo i fale matango fie. Ai ele o ngalo foi, i lona tau songa no tātou whaatalanoina, taimi e malanga mai ai si vafi i nā vai tau i New Zealand, mo se ta alonga o pi inga, sa o lātou no nofo whaatasi i New Zealand. Mai a mōli mawinai o tangata ia sa o mai masivafi, maapi ilo lātou a inga, mo moe, matalitali e, a ai whaatasi, o tangata lavana sa o lātou toe pi i whaasanga leisi to tonu o le maia. Mai ai luai ua na o se whaafia fianga, ai leo ni mea moi. Ai ile mawha atalanoanga na o fasilingi ai fo i sivafi, pe moni pi inga sa ta aloai o lana tali mai, ua na o se whaafia fianga. No tata mōli mawina o mālosi lavaleli i Samoa nei, sa avantu ai fo i lona taimi e ngā lue ai fsosani i le caution trustee moa. O le no fuanga o tau si ai tangata iaia a fianga o mawhau. Ma sauno ai le tamaita i pule o le caution trust le sunga Naomi Esrangi ina ua tātou fesilingia. O le amana tua pea si wafi lona sao. E le ngata i lona taimi o mālosi a o ta alopi ai o lona tfo i toi taliu mai i whanua, ma avea o se au ona mō tangata iaia a fianga o mawhau, ai o le atina e o le polkalame wa whaapitoa mō tangata Samoa. Le ua toi ava ese mai e atunu usana no fuai. Whaatasi ai molona ai mai le aonga tu spa ia le rima, ua wala au mai ai lona matai, ai ua avea ai ma pasta, po se au auna a le atua. O le stona nei, ua tofa mō na toi sauninga. Ua toi whaawa wai i le vai asole nei mō le tolu aso. Le polkalam whalau loa le SVSG le Samoa Victim Support Group i tū malo upolu nei. O le aunga lava o le tu uititia leo sa wanga, whaasanga i tina ma whanau. Ma whaatupe, e le United Nations Trust Fund. O le vai aso nei, ua o tuai tafa ma lai malu mata utu i whale ali li tasi. E pe ona iaia na nafil toi whalau i lol saunga le mua tina ma whanau o le whaamalo si au i ainga manu. O le solo na lua le sol por kalamel nei, ua whaapitoa lea mō sui mai au au nangan tangaruengo leo. Tangaruengo whaamsinonga, le SVSG ma le SVSG Law Center. Ma whaasolo tuai loa ile wha oa ina o le nofo tane, ile aso muli a tae au. Whaaftai ai ngā ruenga whai whaatasi ma le fono whawai, o le fono nuu tai ka le sia komiti tina, talavou ma tangata umolo o lātou langolango le nei wha moe pe o na iaile aso na nafi. O ngā ruenga whai whaatasi mōni ai ngā saunga le mu, ai o le saoloto mai o Samoa i Sawanga. E walu au kirikiti ali i mai sawa ile o whaamawina molta amilusanga o le te wila il masino se tema. O sauno le presteno le asosi kirikiti a sawa il to wha fiu siolo. Wa atofa ile sto na inele fono mulmulio au umai fia a wail ta amilusanga. O le awanoa mulmuli fo ile mo au i sawa imfa atulanga i loa ta alonga mai loa ile aso amata o le liki. Peta i o le mea solona lua o kusa o fuafua i aifua i le tele o au. Ai a lua malae i o le amata il vai aso tolo le masina fau. Peta i o lo o te tala pea le awanoa mo au ta mai tai.
O le liki kirikiti Samoa le taʻamilosaga o le sisigafu aluaolu ono, lena siampini ai teine le i avai aua tamaitai, ai o le aini usami mai le fanga i aua ali'i na siampini. O le astona inei e whailoa i ai tai au kirikiti uma i le maketi sa le longa le iwa le tai au, mo le taimi mulmuli o sauni atua iloa, mo le taʻamilosaga o le te wila lua o lua ono. Watu ai nei le sofa o se tema o le tausanga nei e whaato fofonga ai, le whamasinonga i le tālosanga a le ofisa o le loia sili, whaasanga i le tālosanga le ala i le pule toe ilo le whaai unga le whamasinonga whaai tū malo. Le ana solo fuai mo li anga whaasanga i le fionga le pāle mia la ule le mali e toa, li o whaatau malama ma whepulea i whaasavalu. Peitai i le whamasinonga mawalunga le vai aso nei ananafi le asongfua. Na whasiringi ai el whaamsino Justice Harrison, mai lunga vsota inga te le vavele lo ia le ala i le pule. Le fionga fui mono se fu ainu upe na iai se whaatonunga mai leo e sui ane le ala i le pule la tau. Matali atu fui mono e le ai se whaatonunga leo mo ia. O le whaatonunga le ala i le pule rimoni a iafi e ana le whaamtalanga le na whaile le asusufi to Julai. I le mai tau al whaamsinonga e luam ta upo fui mono. E au fia i le tālo sanga leo lena tuai una whaaulu ma le tālo sanga toe ilo. Mama na o tuai le loia ia fui mono e sui ane i le tālo sanga le ala i le pule le tālo sanga leo. E ui ina i le aise whaatonunga mai leo e whaia le nā sui ngai peo na iata utino le whaamsino. Ma whaale au ngai nā ilo lava e le whaamsino le tālo sanga le whailau tusi le HRPP le ala i le pule rimonia iafi whaasanga le whaai unga le whaamsinonga whaai tū malo lea na tau mamai nai le suafa o le palemia. Ma tu atua ilo le aso whao se tema e whafonga ina i le tālo sanga le ofiso lo ia sili whaasanga le tālo sanga le ala i le pule. Inisi o tala. Ua whaule ingoa whau i malona potu e te waia na oloa. O le la sanga le na wala ia i wha amaunga mtanga luengo a inga le Ministry of Family and Social Affairs ila na potu whaona po nei Centralized Digital Repository. E malua ia na whaamtalanga o polkalame o aia inga o ana whaapaanga o ana tupe o nuu ua ausia ia ngā luenga o le whaatinonga ma le taunu unga o ngā luenga. Masauno ailo na minister le fionga moe whaawawo Julius Akua i tafunai o i tonu ailo ai ngā luenga o lato whaatino. E le ngata ina lato whaatino polkalame e ia ilo foi po o sao tangata o avantu ia ngā luenga mo se suinga. Mai a whaaftai ai malo au whaatasi lana polkalame o ati nai o le digital system po le awala whaona po nei lea ua whaonga e le mtanga luenga e teu uma iai iana wha maumaunga. Sao nolo na minister ua o se whainga e CTI le taita inga o mea whai ma mausali ai whaai unga ma whaalile ia tili ai foi le au aunanga mō tātou tangata. O le lumana i o Samoa e tau antapena mō tātou tangata, maona tangata, e o tātou lava tangata. O tātou tangata talavou, e tatau ona iai i le tau loto inga o le lumanai. Pe on sao noal pālemi o le taimi nei, le fionga mulipola ana rosa ale molio o. Ua whaalaulo ai le mtanga rengo a inga, le taiala mō talavou le Samoa Youth Policy, lua o no e o atu i lua o tolu tasi, le na whaia i le vai sanei. O le taiala o lo o tau lai, e le au mai a whaatasi le o talavou wa Samoa. Ma whaamalo si au e whaiwhai mea whaatasi ma le malo o nui tū malo e ka le sia o a inga, whaalapo putonga mpa anga wha le atinai. Sao noai le fionga mulpola, le atina ino talavou e amata mai a inga, e whaamalo si au iai nuu ma e ka le sia ai o a onga. O le Samoa Youth Advisory Committee, lea ua sao noa mulpola o le leo le nao talavou mai nuu ma Samoa atoa. E wha aminoi ina mana onga o talavou mo wha aola mai a lātou matafa yoi.